albaş gerekiyor, gerekiyor. Gucay, gucay, gucaye gerekiyor, gerekiyor. Gucay, gucay, gucaye. Hey, 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 hey. Gerekiyor, gerekiyor, gerekiyor. Hey, 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 hey. Gucay, gucay, gucaye. Югани хакудин, тугани ининjin, gerekiyor, gerekiyor. Gucay, gucay, gucaye gerekiyor, gerekiyor. Gucay, gucay, gucaye. Hey, 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 hey. Gerekiyor, gerekiyor, gerekiyor. Hey, 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 hey. Gucay, gucay, gucaye. Şipiça ikoncin, kungakan inenjin, gerekiyor, gerekiyor. Gucay, gucay, gucaye gerekiyor, gerekiyor. Gucay, gucay, gucaye. Hey, 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 hey. Gerekiyor, gerekiyor, gerekiyor. Hey, 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 hey. Gucay, gucay, gucaye. Hindu dunna ikavun, Hindu dunna urunumun, gerekiyor, gerekiyor. Gucay, gucay, gucaye gerekiyor, gerekiyor. Gucay, gucay, gucaye. Hey, 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 hey. Gerekiyor, gerekiyor, gerekiyor. Hey, 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 hey. Gucay, gucay, gucaye. Hindu dunna ikavun, Hindu dunna urunumun, gerekiyor, gerekiyor. Gucay, gucay, gucaye gerekiyor, gerekiyor. Gucay, gucay, gucaye. Hey, 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 hey. Gerekiyor, gerekiyor, gerekiyor. Hey, hey, hey. Napuštamo dakle deo Rusije u kome smo proveli 15 dana prvobitne ekspedicije, to je krajnji sever kod mesta Igarka, da bismo se preselili na jug i na predeo, odnosno područje koje se graniči sa Mongolijom. To je jugozapadni Sibir, a bliže odredište su zapravo dva izvorišna kraja reke Ob. Naš cilj je da proverimo informaciju koja kaže da su reke Bija i Katunj tipično planinske i ono što posebno pamtimo, da u njima ima tajmena. Avion iz Moskve do Barnaula preleće 4000 km, a od Barnaula krećemo dalje automobilima, čuvenim Čujskim putem. Tu prolazimo i grad Bisk. To je mesto gde se sastaju reke Katunj i Bija i čine izvorište reke Ob. I ovo je trenutak kada ulazimo u Republiku Altaj. Tu je i napravljen plan. Odlučujemo se da krenemo uz reku Katunj. Upravo na tom mestu mi smo i napustili civilizaciju. Za reku Katunj svi su rekli da je lepa, da je atraktivna i zaista je i tako. Krajolik je tipično švajcarski. Planine u jesenjim bojama, snažne reke. Reka Katunj je bar 2 puta veća od naše Drine. Kad je već takva asocijacija, onda nek bar toliko budu veće i Mladice. Evo na ovom mestu mi smo se upoznali sa rekom, ali štapove i varalice još ne uzimamo u ruke. Odlučujemo da krećemo dalje. Uzvodno tražimo najbolje terene.
Međutim, susrećemo reku koja je nabujala. Zadnja 2 meseca ovdje su padale obilate kiše i vodostaj je mnogo veći, a i voda je mutna. Iskustvo sa Drine govori da su izgledi mršavi. U planinskom selu ostajemo relativno kratko, tek toliko da završimo snabdevanje, a i ono je trajalo nekih 5 minuta, nismo imali šta ni da kupimo. Selo se zove Zmijsko gnezdo, još jednom smo bacili pogled na reku, odlučujemo, krećemo dalje. Put je međutim sve lošiji, priroda zato sve lepša, tereni za ribolov sve bolji. I onda iznenađenje, nailazimo na ribolovce. Tu prikupljamo i važne informacije, a uzgred da proverimo kako to oni love. Oni love mušicama, veštačkim, koje prave inače od sopstvene kose. Mušice prave na trokrakim udicama, što je potpuno za nas nepoznato. I dalje su to primitivni čekrci i teški štapovi. To je zapravo jedan pribor za lipljena. Zaboravljam jedan važan detalj, u ovom delu Sibira nema komaraca. Šteta, taman smo se navikli. I drugo, ovo je pojas tajgi. Altajski kraj je specifičan. Narod vuče potomstvo od mongolsko-tatarskih plemena. Pre 2,5 veka altajska plemena ulaze u sastav Rusije. Oni imaju svoj jezik i kulturu. Altajaca ima oko 100.000. U Altajskoj republici postoji jedinstvena profesija. To su goniči sibirskih jelena. Uverili smo se, oni su stalno na konjima. Ajde što su na konjima, ali jašu bez sedla. Kao iz istorijskih priča. Sve rade na konjima. Čak smo vidjeli jednog koji peca ribu sa konja. Ovog smo pitali koliko još ima puta koji može da se prođe kolima. Kaže, ima još jedno 2-3 kilometra. I ode on svojim putem, a mi svojim. Reka je na ovom terenu mnogo izglednija sada i obećava. Idemo dok mogu kola da prođu. Evo, ova rečica se uliva u reku Katunj, a tu je ujedno i kraj puta koji može da se prođe kolima. Sada možemo dalje, ali na konjima, i to bez sedla. Možemo, ali ne hvala. U ovoj reci, u Katunju, ima lipljena, ima i tajmena i vrste pastrmki koju zovu lenok. Naravno da ima i drugih vrsta van porodice salmonida. Sada je već došao trenutak da se bace i varalice. Biramo mesta i ponovo nam se čini da smo u raju, onakav kakav je bio na reci Gorbijači. Takav arsenal varalica zainteresovao bi sve što mrda u ovoj vodi. Svaki član ekipe ima moćan štap, jake najlone i mašine. Spremni smo za sva iznenađenja. Riba nas međutim nije iznenadila, a domoroci jesu. I oni su sportisti. I oni love na varalice. Pošto smo sve to već jednom opisali i kod našeg prijatelja Borisa, a i kod drugih, sada samo slika. I pitamo se kakve li su tek njihove šanse kad nama neće ni da pipne. Nogu pred nogu mi krećemo uzvodno, tereni su sve lepši, kao da smo ih izmislili upravo za mladicu. Uporni smo, uprkos totalnom zatišju.
Nijedan jedini udarac, nijedan trag. Šteta, ova priroda nas je prosto kupila za ceo život, ali ribolovci ovde očigledno nemaju šta da traže. Pošteno da kažemo, jeste upecali smo jednu mladicu, ali je ona bila ispod mere i odmah je vraćena u reku Katunj. Šta da radimo dalje? Odluka je donešena 3 dana posle i odluka je ovakva. Idemo na reku Biju. Tražit ćemo ribu onoliko koliko kola izdrže. Prelazimo dalje kilometre i kilometre. Prolazimo usput i manje reke. Ponešto i probamo da zabacimo, ali opet bez rezultata. I onda izlazimo na reku Biju. Zadržamo se u selima, tražimo ljude da dobijemo informacije. Oni kažu da je godina bila jako kišna, vodostaji su povišeni. Međutim, posebno nas je razočarala činjenica da se i ovde riba izlovljava mrežama. Međutim, reka Bija još jednom nam pričinjava raj za oči. Njene obale su obrasle gustom šumom. Ovde preovladava reliktni altajski kedar. I onda se uveravamo da je Bija još lepša od reke Katunj. Ona je manja, pristupačnija i potpuno bistra. Recimo sada kao naša Drina. Sve da se nam napravi majice i fino po ljudi, da nosi nešto sa apetitom. Saša je bio spreman za krupnu ribu. Ovog sunđerastog peša, koji inače on sam pravi, specijalno je namenio za ovaj deo Sibira. Ovaj peš je inače 3 puta veći od onih koji se koriste na Drini. Saša Zekavičić je rešio da stvar istera do kraja. Ili tajmen, ili on. Konačno je se najlon zategao, ali kod Srđana. Na prvi pogled učinila nam se pastrmka, odnosno leno, kako ga ovde zovu. Ali ne, ipak tajmen, sibirska mladica. Šteta, i ovaj beše ispod svake mere. Težak jedva 500 grama. U vodu smo ga, kao što ste vidjeli, vratili pre nego je iz nje izašao. Ali mi smo hrabri i cela ekipa je uporna. Odlučno krećemo iz svih raspoloživih štapova. I onda 2 člana naše ekspedicije, Saša i Srđan, pokušavaju na mušicu jer su primetili da ima određenih znakova na površini vode. Dakle, riba kupi mušicu. Potrebni su dalji zabačaji. U međuvremenu Dragoje je zakačio nešto na voblera. Ovo je već prepoznatljiva borba, ali ne i vrsta ribe. To je lenok pastrmka. Ona se mnogo razlikuje od viđenih. Ima krupne crne tačke po sebi i telo joj nije duguljasto, već više onako zaokruženo. Ovaj lenok bio je težak 700 grama. Kad već ima tajmena, onako sitnije, kad već ima i lenoka, onda ima i krupnije ribe. Za to vreme mušičari su ipak bolje prošli. Evo, prvih rezultata, opet lipljan.
Ovdje ima mnogo toga neverovatnog, ali šta? Ovaj lipljen je mali, do nekih 300 grama. Mi smo probali i u zoru, i pred noć, i u podne, i uvek je to bio lipljen i uvek istih dimenzija. Zadovoljstva je bilo dovoljno i sa ovako sitnom ribom. Ko iskreno voli mušičarenje, ovakav teren sanja godinama. Nismo umeli da odgovorimo na pitanje zašto nema i krupnije ribe. Ali postoje neki odgovori. Ovako, ovaj kraj Sibira je urbaniji od onog gde smo bili u prvom pokušaju. Ono je, kao što smo rekli, sever Sibira. A za ove Ruse ovde, za domorodce, sever je nešto daleko i neistraženo. Oni kažu, pa to je sever, to je nešto posebno. I možda bi posle ovakvih iskustava ovde na reci Bi neko bio i nezadovoljan. Mi ne. Draž ribolova je upravo u istraživanju. I drugo, svaka voda ima svoja pravila. Mi znamo da se priroda neće prilagoditi nama, već mi njoj. To je bio i zaključak ove mini ekspedicije, bolje reći još jednog pokušaja da pronađemo krupnog tajmena. Naravno da niko od nas ne sumnja da tajmena ima i ovde, ali sad ostaju pitanja da li smo pronašli pravo vreme ili je možda nešto drugo u pitanju, ko će ga na kraju znati. Ima razloga, međutim, da verujemo, tajmena sigurno ovde ima. Slušajte sada priču. Sam topio ovako malo zove. Razumeš, zapričali se, Slobo, znaš, već više i presto izgubio volju. Meni ne pada više ni na pamet da će nešto mi se desi. I stade varalice, ja kontru, brate, i držim ovako, znaš, nateg Gold Stara i sve snage, znaš, kakva je kruta na motu. I Slobo iza mene ovako gleda u štab i kaže, zakači, zapre. Ja u tom momentu razmišljam 100% kamen, znaš, nema pojma, već držim možda 2-3 sekunde. Ima samo polako ovako počeo se diže. Joj, meni počeo se diže kosa. Ja brže namotam, još dodam i samo uvis, razumeš, i lenje, ovako je samo pustim. 5-6 sekundi se me držao. Ja izmotam ovako, razumeš, i uzmem, pogledam, ulazi voda, znaš, tvrtlja od zuba, kako je probila, znaš. Jako je stegla, razumeš, i nije moglo, nisam mogao je probijem, razumeš. Ja sam je pregledao na brzinu prepit. Nigde nije oguljena, ni ona parka, samo jedan jedini zub. Ovde je priroda bila izdašna i mnogo izdašnija od same vode. I pored neispunjenog cilja, srca su nam ostala puna, jer mi nismo toliko željni ribe, mi hoćemo rekord, a do njega se ne stiže lako. Reke Katunj i Bija naše su novo iskustvo. Prevalili smo preko 1500 km po neosvojivim planinama uz divlje reke. I ispalo je još bolje. Mi smo ribolovci, oni najluđi, mi smo otišli na sever Sibira, pa i na jug. Mislite li da odustajemo? Ne, idemo na istok. Na kraj Sibira, prema Ohotskom moru, u Habarovski kraj. Ići ćemo još i dalje sve dok ne ostvarimo naš cilj, dok ne uhvatimo najvećeg tajmena. Ružno pače, najlepše trofeje, ekskluzivno proizvodi Grafopromet Čačak. Koristite prednost tradicije. 50 godina štamparije Dimitrije Tucović, Užice.
Eko Aqua di Montenegro. Javljamo se sa velike nagrade Meridijana iz Gornjeg Milanovca. Pazite, ovo je nokaut sistem takmičenja i pravila su vrlo jednostavna. M orange juice, M koktel, M jabuka, M max cola, M kafa, M emita. I svi ostali članovi Meridijanovog tima snova nose na sebi brojeve na kuponima. Zbir od 10 poena kvalifikuje vas za finale. Markice od najmanje 10 poena šaljite na adresu Meridijan 32.300 Gornji Milanovac. Izvlačenje nagrada svake poslednje nedelje u mesecu tokom 1997. godine. Imena nagrađenih čućete i videti na ovom programu ili u dnevnoj štampi. Nagrade su Vespa, televizor, videorekorder, muzički stub, bicikl, šporet, frižider, zamrzivač, mikrotalasna pećnica, mikser i poklon paket Meridijana. Svi koji su učestvovali u nagradnoj igri tokom godine učestvovaće i u dodatnom izvlačenju na kraju 1997. godine. Nagrada je jednosoban stan u vlasništvu u Beogradu. I kao što sam rekao na početku, sve je vrlo jednostavno i na plakatu lepo piše Meridijan nudi više. Zvanični predstavnik i distributer Silstara za Jugoslaviju 012 333 031. Vedeta, ukus za još. Vedeta Kocma i Kop junior. Škola za voditelje, spikere, TV i radio programa. Upis u Narodnom univerzitetu Božidar Adžija. Slava pripada najboljima. Navi. Vedeta, ukus za još. Vedeta Kocma i Kop junior. Down the road I look, and there runs Mary, hair of gold and lips like cherries. It's good to touch the green, green grass of home. Gujay avanirgi nungal baş girkiyo girkiyo gujay 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 girkiyo girkiyo gujay 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 hey 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 girki girki girkiyo hey 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 gujay 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 Yugani hakujin, tugani inginjin, girkiyo, girkiyo, gujay, 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 girkiyo, girkiyo, gujay, 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 hey, 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 girki, girki, girkiyo, hey, 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 gujay, gujay, gujay. Şipiça ikancin, kungakan inencin, girkiyo, girkiyo, gujay, 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 girkiyo, girkiyo, gujay, 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 hey, 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 girki, girki, girkiyo, hey, 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 gujay, gujay, gujay. Hindu dunna ikavun, Hindu dunna urunmun, girkiyo, girkiyo, gujay, 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 girkiyo, girkiyo, gujay, 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 hey, 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 girki, girki, girkiyo, hey, 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 gujay, 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 girki, girki, girkiyo, gujay, gujay, gujay.